Aytib 1938'de köç bastığanı, Himalaya tağını asqanı bilemiz. Pakistan'a gelip elden kırılıp ölgeni bilemiz. 1938'den 52'ye şeye mecbur socakla toqtap kalganımız. 52'de Oşak'a kelgenin, 1852'si bu kelgeni bilemiz. Ondan artık köp bilmeyiz. Qancha kişi bu? 18.500 kişi yolga çıkıptı. 18.500. Türkiye'ye gelgende 1800 kişi kaldı. Bari kırılıp öldü. Ana Himalaya'da soğukta yürüpleri dayanmıyor. Benim atam aytadım, kiş hakemde yok ya. Ben hakemden tuğan bağırı. Sok kısa aytatıran falan dedi, Himalaya tavuğunda deydi, bari kırılıp öldü deydi. Kırılıp ölgen gözde, onu жерle eklesek kömetin amal yok deydi. Жерді қазатқын қолымызда ешбір нәрсе, не күрек бар дейді, не басқа бір нәрсе, мұз қатып жатыр дейді. Соны дейді, жыланның тастың шетіне дейді, қыблеге қаратып дейді, сол киіммен қоя саламыз дейді. Одан намазды оқып, артымызға қарамай дейді, жүре береміз. Егер артымызға қарасақ, жүре алмаймыз дейді. Біреуін әкесі өліп жатыр, біреуін қызы өліп жатыр, біреуін атасы өліп жатыр дейді, жолда суықтан дейді. Нетпеп дейді. Сонда дейді, biz deydi açlıktan kaçkan жоқпыз deydi. Bizim avulda mesela Uşakbay'ın avulu deyip ataladı ekan. Biz malımızın sanasını bilmeydiğimiz deydi. Koy, жылқы, толған deydi. Sonra толған ne болады deydi? Mal болады deydi. Бәрін тастадық deydi. Bir нәрсені тастамадық deydi. Kur'an deydi. Kur'an deydi. Moynumuza ildik deydi. Сол Kur'an'ın Allah'ın kuvvetімен deydi. Осы жаққа келдік. Мақсатымыз din сақтайық, ұрпақ сақтайық келдік deydi.